Moje ime je Milan Janić. Živim u Francuskoj poslednjih 15 godina i bavim se grafičkim dizajnom. Pre nekoliko godina sam sa Francuskim institutom sarađivao na jednom projektu koji smo nazvali Kod kuće. U seriji radionica sa oko 20 studenta smo najprije istraživali taj osjećaj kod kuće, a potom ga transponovali u projekat i žive vitrine Francuskog instituta. Međutim, to kod kuće je bilo malo drugačije, bilo je samovoljno i izabrano. Drugačije po inicijaciji, ali potpuno isto po strukturi. Sa mojom malom porodicom živim u izolaciji poslednjih nekoliko nedelja, kao i veći deo sveta. Izolacija je donela novu stvarnost, a prve nedelje izolacije su obeležene suočavanjem sa tom novom stvarnošću. A ona je nosila svoju problematiku. Najpre osetiti na sopstvenom primeru da rad od kuće i rad kod kuće nisu isto. Nova realnost je donela i nove rutine, nove vrste zabave, uglavnom okrenute tome kako da zabavimo i fizički umorimo našeg najmlađeg člana posade, a da pri tome mi, matori, ipak poslednji legnemo da spavamo. Kada nam za naš kućni vrtić ponestane ideja, onda za savet pitamo druge. Hervé Culet, poznati francuski ilustrator i autor brojnih dečjih knjiga. Neko koga bi baš voleo da upoznam, a možda ga jednom i pozovemo u Beograd. Pompidou centar je nedavno izbacio web seriju za decu koja se zove Mon œil. Odličan program, oko 15 minuta po epizodi, pre svega za nas malo starije od 5 godina. Onda kada imamo malo manje vremena i malo manje energije, Instagram profil La Minute Culture nudi jedan vrlo poučan sadržaj na izuzetno duhovit način. A i muzika je uvek tu.